Vuka udle asesihlephulele namhlanje ekseni bantu bethu egameni lika Jesu umlandvo welibandla la Kristu, the history of the Christian church. Namhlanje ke bantu abakethu sibuka Paul's third missionary journey, uhambo lwa Paul wesithathu. Lokho ke sitakuthatha kuma Acts chapter number 18 sisuke verse number 23 siye ku chapter number 21 verse number 17. Ngifuna ukuveta abantu abakethu ukuthi Paul waphuma ke asaphuma ke nge-third missionary journey, ahamba abuyela emuva lela abeshumayela khona emaphandleni lapha ekhathi laseGalatia nalamanye. Wahamba ke waze wayofika enzaweni ekuthiwa khona kuseFesu, njengoba phela bekathembisile ku-second missionary journey ukuthi awubuya. Nake fika ke eFesu bantu abakethu wakhanza kunebafundi labathiti nje, noma bebangasiba baningi kakhulu, kodwa nje ke bekubafundi babancane keja bebafundiswe ngu-Apollo. Ngifuna lokuveta lokuthi bebangaladi kahle leqiniso ngoba phela kwayena lo-Apollo wayegcine ngekushunyayelwa nje nguJohane uMbhaphatisi lobeka selwandle lo wafa kadzeni na Jesu acela kushumayela. Ngakho ke Paula watinika isikhathi sobafundisa labazalwane laze lakheka libandla kuleyo ndzawo. Wahlala ke Paul Nkosi yami endaweni yase-Efesu asebenza waze wahlala about 2 years asebenza kuleyo ndzawo leyo. Ngifuna lokuveta lo semandla kaNkulunkulu abonakala asebenza ngoba kwaphenduka abantu abaningi kakhulu, baphenduka abantu emadolobheni lamaningi kuleyo ndzawo leyo, babonakala abantu baphenduka. Futhi ngifuna lokuveta lokuthi labaningi labaphenduka balisa incwadi yabo lebe banatho leti bagunyata kubhula, labanye bebanezincwadi ngisho tekuthakatha, kodwa bathi letha Paul tashiswa futhi tashiswa phambi kwelibandla. Kwaze kwaphazamiseka ngisho lenye inkonzo leyayikhona, kwakhona inkonzo yesithiqokazi eGoddess ekwakuthiwa ngidiyana. Leyo nkonzo leyo bazane ngekufika kwaPaul yase iyancipha, kwalimala lamabhizinisi alabo bantu labo bebathatha isiliva bakhe lawo ma-statues lawo noma ke lawo ma-gods. Bagcina vele sebaqasuke kakhulu baze basusa aluthulo olukhulu, sebavele batingela Paul bathitshele ukuthi no, hayi akabulawe lo Paul ngoba sosidlisa kabi thini soyasilimata. Kwathi ke sewupheleke umsindo abantu abakethu, wahamba ke Paul wakhuphukela ke eMacedonia, la ahambela khona emabandla. Bekane emabandla ke Paul eMacedonia ngoba bebakhona bo-Antioch of Pisidia, Iconium, bebakhona bo-Philip, bo-Troas. Wakhuphuka nje ke wayewahambela onke lamabandla waze wafika naseKorinte. Umsebenzi omkhulu bazane behamba ke ngakhona kuboKorinte nato ndzawo leto bekukoleka umnikelo. Ngifuna lokuthi unake lokuthi eJerusalema libandla laselifa libulawa buswedi, indlala, kwase kwesweleke kakhulu. So wakubona ke Paul usingcono ukuthi akubeke emahlombe akhe ukuthi ahambele lamabandla, ahambe akoleka umnikelo ukuze tostakala livuke nelibandla laseJerusalem egameni lika Jesu. Phela lapho ke i-third missionary journey. Kepha ke ngingakavali asengithinze kuhamba kwaPaula aya eRoma lapha ku-Acts chapter number 21 ngisuke verse number 18 ngiye ku-28 verse 31. Moya longcwele bazalana bemtshelile kahle Paula lokuthi awufike aboshwe eJerusalem. Kangabe emakholwa lamaningi amncingisisa sithi wena Paul ungayi eJerusalem, kodwa ke Paul akabalalelanga, wachubeka waya ngoba yena isifiso sakhe lesikhulu kakhulu bekukushumayela, afuna ukuqedza umsebenzi wakhe ekushumayela. Impela ke vele wasinafika eJerusalem adavele tambopha ke vele tamfasa ke vele ke damsukela ke impela. Majuda ambamba cishe amlimata vele waze wasindiswa ngelenye induna leyagcine seyimthatha yayo umfihla. Ngicela kungachazi ke kakhulu ngekuboshwa kwaPaula nekutiphendula kwakhe phambi kwemakhosi, kodwa ke angivete lo singaso sonke isikhathi abe nemgomo munye Paul, abefuna kushumayela livangeli futhi wayelishumayela ngisho phambi kwemakhosi bona lawa bethetha icala lakhe nakubo bonke nje abantu adibana nabo. Waze wabhala ngisho incwadi akhuthata emabandla, awafundisa emaqiniso lajulile ngelivangeli. Wake wafika ngisho naseRoma asasiboshwa, wayoshumayela nakhona boshwe ngedingetane. Wayitshala kakhulu Paula imbewu yelivangeli.
lenye kayimilanga kodwa-ke lenimi yamila egameni likaJesu Kristu. Emaveni lamaningi kwadaleka emabandla lamkhondako uNkulunkulu. Ngicela kumalana-ke kwanyala egameni likaJesu. Bese-ke kusasa sithinza-ke sihloko lesithi kusebenza kwalabanye bapostoli, ngoba singeke sime kuPaul kanti bakhona nalabanye bapostoli. Ngiyabona uyadibhuda lokho ukuthi labanye uthini ngapho, kodwa-ke kusasa asengithinze nakubo in Jesus name, amen.